Cardom Carbing long life kelang ratum don Pinilum carbing long life team ben non manil tum gitu bangke rintete mate rong marjong putapu labangso hawar jasemet terang hem sidolo nilitum atepi alam bangke non hejong isi competitive exam indiang bongke latai silo UGC ahin ben sisi patir PP pon lo lapen labangso sat lang bangke ningkan isi pen batahini dudu question 1 question 2 paper lason pensi lapen labangso exam abang ke jasemet research aphan lo lapen la assistant professor aphan net pu labangso exam along ki undun abang phi ilitum aprang pon langnam lu potel tum karbiari soi jang tum ta nona bangke la exam long competitive exam long stame ki undun aphai chela kha dun long lo sining arong pik lo ilitum angjir stame non hejong news media long stame ilitum social media long stame pangdak pon lo alang lia men klang lo ilitum kadu ita ning arong lo lasi labang so exam aputhak koson se ilitum mentally che prepare nang jima koson se ilitum ke charlie apor chi pinang jima koson se ilitum idea mokha en pon nang jima kopia kitab ke charlie pensilitum labang so exam aphan ke paun jima athema la so exam ke tough pick polo de student atum ko sonsi amena phan ji prepared nang jima lai putha kang ton penalam ching kiji phanse alang li long wang lo lapen rat phan same alang li phan pachini ji phan se ni tum wang lo tangte prangsi nang li phan ni tong carbing long life phan lam thei si labang so jai mek long por nang chipi dun thega pot nang li phan suri suri kadam pajir lo lapen first of all congratulations to you la si nang li hin pen le nang li men nang li rong lapen nang li pu pai men lapen nang tum korte bang kwan ma lapen nang li schooling kona pesi chali ma schooling metric kona pesi ki pi ma college ko son se dun ma la hai ang ton penalam nang li hin penang chethan Cardom nilimen ke lirbon terang pilo ke nirong ke rinti the rong marjong lo la ke sukhanjan hawar long sudolo ke nipomen ke khorsing terang pen nipayamen ke kaverong pipi nili ke schooling ke bokajan si kicheng ang lo class 6 an ke ni dak Vidyasagar high school long sini Charlie pon lo aphi ke nipai potom husut kama thalo daklom ke education bang do ke do sitame an so se pathek sinang an so se chini sinang Charlie sinang pomen pensi Guwahati nang toilo Guwahati pengini class 6 pensi ko dak dun thulo Guwahati ke kolo school ne Guwahati ke Kaziranga English Academy po hadak ta arling somartum ta isi sap pinang hai do pulo eman ni dadak dun lo inge hadak pensi metric ta ne pass lo metric hot ne 9.8 lo ke lo la CGPA bangke to first aprang benda mane kacharli hin bangke mane first class e one bom lo ni pai ne potom ta bihek benda tuition hai ta nang pathai lo tuition Charlie lo nge tuition na ke dak bokajan hot se Charlie chot la hai hoda ke boarding nam juilo boarding bangke hoda kon ma teacher hoda senang dodong kokpot guidance ta hoda ke dobom hot se long bom lo husut penta metric bangke unangji pu metric le pakalo temu akola ma junior college ma higher secondary Charlie phanda mane la mission pu metric a result mission te pu husut penta teacher tum nang guide bom support sini husut metric ta mi dun sen lo la so pen mangke aprang manda science Charlie pusi mane la akmang bange do pot ni science husata en lo he pot isonsoni school lang dun lo metric pass ta phi enge aphian ge NPS pu bang James NPS po school bang si ni paine po tum mang ta ning chahang lo hodak coaching hai ta do kona iglo la ta Guwahati matlo NPS pu Guwahati matlo hodak ta kopila full form ke National Public School National Public School pula ange aphi ke international school pota amen dolo hai inge hodak bang 11 12 Charlie lo
11 12 hoda ka charlie hot bang ke niki coaching po science category long so da ke charlie don lo inke coaching hot ke hodak pen ke coaching potel hai IIT JEE manit bio tum phan la hai phan pharman ta than pon bom ya la hai इनके क्लास 12 होत के किचन को होत के सुंग चलो ने फान माने मेन के नि दम बुजी को ने दल है सुबंगे माने साइंस ता माने क्लास 10 असमन कली साइंस बांगे दम फ्रैक्चर ते क्लास 11 12 होत के है बट किचन को होत के नि सुंग चलो सिता में अभी के यात सिता में नि बोर इंदो नंगजी पोट होसने बोर इलो na class 12 aning kan hut ke books kon ma do sartung kon ma ke than hoson mane ajurun paka buji je tame stock don lo charlie lo ama lesson pen si hosodang ta 80% da ke wan un lo he aso phi bang ke class 12 un da phi bang ke ni JEE bang ke so bang ke sab so pen long don chat la he sitame BR bang ke long don lo BR bang ke long sitame so school admission husut bangke itunge net pensi lahai form da fill up nang ji pulo amani bang bangke net bang ta a website dam ta me kai tak so ke england ong mat crash don lo website bang he amani husut net a form ta net pen form fill up to sut ne dam phodun da ya lo amala so puthak bang ne chari long la da lo he aphian ke nipo bang komane son punching kipen chinilo chandigarh long son college do son po hadak son charlie me pulo engke chandigarh bang ke amat nining hadak so charlie bom bot hadak son engineering phan hai do pulo suppose hadak se ako engineering ta ne charlie dun lo engke chandigarh bang ninkan plian bak charlie lo ni ini husut penta interest ke computer hin interest do sitame computer department adu pu husut chini ne da mani civil na se charlie lo civil charlie de lo tame non bang ke ni civil la final year lom he final year lo matha lo to non bang ke charlie tang pothang thela so puthak ta ne apply don po tame computer ta ne charlie kang tung pu se ni hem han chitan lo ni pai ne pu han than lo ni computer ta charlie kang tung pu engke mane degree la engineering hin ke degree an le unta mane chok master bang ke dom compulsory kali piala hai support sine master bang lagile computer da ni kan hini pa charlie kang tung pulo so husut sine Delhi University long ke long ye phan ne exam hai charlie pon lo husut men engke computer hin mange ni husut ke book hai ta we sitame ni mithang interest do pusi online pen ma so net long hormu topic kiri pen se husut ke charlie pon lo hai engke unlo sitame ako ibaha ke lang no pen lockdown da lo corona nang li de lo lage pirthe dang pen masi ma lockdown da lo ama hem chi banang kok lo engke la da entrance ta tum pader da lo support bang tum ke la lockdown husi pu pasaret joy kipen la som puri dun de puri dun de kitok bang ke lockdown aprang tok dan da lo result bang ke lockdown hut puri de lo he api la lockdown de api koson lo ko phi ke matha thu ko pulo ke claim po mahu manghai manghu lo koson ma pulo inke la non asam le charlie putame asam long ta ko kapre entrance exam to ko mane ka charlie phan hedi la so line bang he inke hola tane ke parda lo ni ke first pen da Delhi University se charlie pomen pen Delhi phan sin ni husot ke preben amat koson boni pulo sitame rilang po pulo inke cotton long da mane eneke dodo inke tumhan ne call pen khobor lo laso ningkan masi cotton tumda laso computer department ke pabe dalo pulo ama husot da cotton long ta ko long dona dalo aku Dibrugarh University long talong tame Dibrugarh long mangke ala 1 year a course pang se long chala he ama apian ke aku aga dun thulang manali dunde mane 1 year pinak popial he masters 2 bosor pote mane entunji pial he Dibrugarh long mang talong lo entrance ho ta tok lo engke apian ke aku ladak anso se la net pen sikiri le sot ke net pen ri lo engke thailong lo de ala Assam Women University po ladak taman admission on da do bom lang po ansi research lo lata government lo he non
tuम के सेंगे नॉन हेडलांग के चेंगे तमे ला गवर्नमेंट लो पूरा फुल्ली गवर्नमेंट लो इनके सपोसी याच तमे लद्दाख बैंक ता नी ट्राई पॉपुलो इनके नी अप्लाई डन लो इनके लॉन्ग तो दे है तमे दाक बैंक के अकी मी पिनाक पॉट बन माने एग्जाम पो बंगे दैट नी मेरिट्स अथ्रू से दागे के लॉन्ग लो aku Jorhat pinggir Jorhat bang long ke la lockdown kang pupen ke Jorhat ni cari dam phit lang ke ko Jorhat long bang ke computer pathak se charli lo pot computer bang ke hosot ni ansu se details pen ni charli long lo inke hoda asar tumta sapta net pen ki untun masar side lo inke phd ta claim tum side lo nangai dun pon lo he ko son si charli nang jima puma pu inke topic haita net long ko pop topic se question wang ma pu la hai topic si ni tum ni masters ka charli hut pen si asar tum da nang than pon bom la hai topic hosot pen si nang than pon lab lo jalab lo question haita husut pensi tum la previous year question haita husut mage attempt pon bom lo master sut pensi ada pen penangan si idea chelong idea chelong lo husut sar dum mang pulo nang tum ke net bang se unang po pusi husut panda nang guide pon bom lo inke husuning kan mangi ni net aphan mangi ni graduate fit ki ni pipe de next aning kan mang se ki pi mane prepare lang wa men pe hai adhek tum mangi husuning kan ki tang pen da pidun de tamene bangi pidun de la husut bangi prepare lang pulo stamela net master charlie bom aku second lockdown dumya to la so second lockdown that lopot aku husota aku class bange sang de lo ange online ba se charlie nang ko le to inge hola so lockdown hosi ni pota so de lo ni po ke so hupan hosota ni studies hut phan mange ningkan ni po 2020 Jorhat pen bang dat Jorhat ke ni hosol ke admission date chat poni December lomban sidun mate inke aku la bihu arui hut se aku ni po bang so dondela inke nipo ke so ke lang hon hosota ka charlie bange ni unfocus on thek hedelo but ang bong hot asap so ni percentage bang la so join ni asap so nang down dun challa ki chengku hot bange mesen lo aku ang bong hot la down dun challa tame aku lockdown pu eta phi aku ni dom cepat duk dun lo inke aku ni cepat kuan si cepat thur jima cepat thur lo ne marks hai hoi bang ta exam hai hoi ma inke husu penda guidance ke long pot net bange pinang ji pot husu penda idea dokok lo husu pen si inke apian bangke ni tang et lo ni degree hala certificate hai en eta phi bang ke non ke pi la claim po pula Ciolok lo inke net bang ke unang po pulo stame husut bang ke net phan hem long ke dota ka charli ba sab so bang ke mane kosto hoy lo ninuet pot hem ke lang nang ji ajata doko aluhi bahi bang tum da lang nang ko amat apian matha lo lason putte ni ke chiplang prelo pot ni laso subject ka charli apu thak ne jodi school long than pom bom te ni ta charli pon long bom po to lason ka matha vense la ta si di laso subject man si ni ko don bosco long ta than don long do don bosco di fulong hai ke non ni ke than do smart man than lo foundation level hai ako ni mi than ta ka chapor hi lo ako sma phana than pon bom lo ningka ni si ke ne smart one ke than foundation an ta ni mi thang ta chi clear lo inke lason ke than hut si idea long lo inke foundation mang ke clear da lo hai mane lai foundational question ta bang de tik net long bang ke apian sitame husut ni apply don lo don bosco ho than bam hota tame holo soning kan bang ke attempt lo lage husut ke first attempt lo inke husut hingnu re ke kali sitame pass bang one de lo marks pang husut ta 50% adunga railo he ke lo sitame husut ke cut off pang so se high chat pone long den de lo kuna loge tok dam ya so Guwahati se tok dam husut ke na ko sono ke dor ke da ke do ke na ni bong pensi nang pon lo ni muso do pinso so la si tum gari pensi dam pen sono holo long mane kang ni ke do arrangement
Masuk exam. Computer han ke whole posan kali mane la ako net exam ke la CBT mate pot computer lab ason building long se patok tok Oh, अच्छा. hosot ke ne Chanmari long se ke puro ne center bang ke Chanmari adung si net exam aprang aju hotse bang juilo aprang arni hotse bang juilo inke hosot se next arni adaprang adang net exam pidam lo Till application long pipi lo fill up नहीं है. application long ke nang education details class 10 pen masters an hedi sab subject ko PPC ke tok ma a percentage la hai hoi film nang poi pai pomen address phone number la hai hoi ako mo document long upload long ta la hai certificate na pass certificate hai upload nang Lagi lah online dap chok ma. non ke online side de net pon Aprang te nal tu mut ke offline lah. ni bang ta online hutsi huri don pon ni ta online La so exam ke aprang ke master nang non bang master ning na la aprang ke master degree weda ta chok. master anang ji ni chini master final semester lom charlie bom hota la bang tok dun me mane mo ke long dun lote la ke tang pen mane long dun phet pohela Ante la ningkan esek pen batai ni pote la ko sono jun chik lu lom tong alu bange paklang dete tima. Application mokha la application man ke 1 month kal te 2 months aprang se klang klang application Ante la so sadlang tok edo phi within 1 month se result klang fit tima. ini ke 1 month kal te akiter na ta 2 months ang bong se klang po अच्छा. chuni exam pi dun ke august lo tame non thu ke sab so der chelo october an se result ke nang klang Ante non ketok dun ke konalo. Guwahati lo ma. kali non thu bang ke dimapur se nei tok dun guwahati bang helong chat pulo Oh, good idea. So ata choice aprang man matha te delo. How to approve question te. aprang ko ke dimapur putani like adim an chiniu e mahosut ke nimuta charlie bom lang nang ke thon dun ji phan putame non thu ke nimuta free lo pot nang thon dun ji phan nang ke amuni do ko pos Nali Nagaland dam nali pange Nagamis ti nang tin. So nang tin jibo. chini ni la Ande la sub exam apam kopi kosan son lo pam la non bosco penta si logathan penta di si nangli guidance long lo anpada kopi pia books nangli chali. books binong pute lake kopi a topic kopi a subject se masters ke ma hola su puthole charli ta thang thela bangke sitame ako an su se idea palongang tung pute previous year questions hai hoi ri me main ke lalo tame basic ke la kopi si to masters pen la degree hoi ka charli mate la higher lo pen se bang po so bhere ke bangwe por la higher books le do ta charli pakate unji ako lake paper 2 han lo paper 1 na ke general studies lo ngila paper 1 general studies ke ni aprang ko ke ni week o sitame ni APSC coaching en bong hotsi ho sota idea long dalo sar tum da nang guide don lo la APSC coaching hot bang ke general studies do koklo mate APSC phan charli hot ke so la so APSC coaching hot charli bom general studies hai reasoning hai ko question se solve nang jing ma la hai charli pong ke la hai question ta ko net long ta common hai bang dat po ho sota paper 1 bang ke la so join ni bang ni joy ke chatlo Ante la first attempt drop out. Not drop out actually. First attempt na undun me de rapi. Kosan onali ning try to lang potong mathama man hem sortum tong cholo oi unet cholo je pau nunu pine son nang force dun ma mate jpg potum pendong apia ko nang liphan isi. ni thang panda net pangke un wede un etik pangke lake pi bompo pose ga matha ho sot penta mane la net mangke h mane son la so hr ta group on cho cp long poi avi mate Lage unlimited. st tumhan isi sa mane do ke suppose ni bang untik pilong an kini pi bompo pose ho sot pena ga matha Ante la sti tuman reservation ko an last tum. 55% ang bong sedo Ante kosan non bange assistant professor phandong ma research fellow phandong. o fellow bang ke long don de assistant professor pen phd bang long don lo non bang ke post long lo te assistant professor bang jo don po ako phd bang pute lasoning kan bang ke pardat lo result bang de chat mat Result. Possible pending ma result der chane.
result man non thuk exam ke June hut sin ne ke dunang ji sistem ho sut ke NTA tum pen la cancel ako reschedule dal no mate reschedule dal ako August hut si ako exam mang pati thu suppose ako let thu dalon কোসন নদে লা সো রিজাল্ট কে ক্লাং আনি মানে কোসন চু লাস্ট টাইম দা উনে দে পট নন ফং বাং একদম নিং আলো পেন দং চিমা থামা যে উনে পু ahok pelam tha ning aro pen ke unta hai mine pul ha ke tok arni pen suta me chahok re teng tung te ako chi than re teng tung te pani do joila salam bang ke ande majo khana che share se ma mane solam mane undun ji bo pai ba pu ba bong hai la mai chi than the del ho sut pen bang ke dello do la ande ko sono non unde da phi ma phan no che than cheng nde phi ke first ke ni pai ne potom han lo ni po ke aprang man da professor cheman tu po ke amang do ni po bang ke education long si mane ni po ke ni da officer lo mati to education hin man ke aprang man ni po ke focus do nge la sen nge ha la so ni result klang po pagdun chohang ding manang si chilang manji puyat ma te bang phanong papalang result bang ke 1 month na phite ni ta ulai nang ji pupo ne ani wang ta chi check bom lo suta me ho so ke klang kla da acha nge klang ji ani huta ni ini phone to ek bar chilang silang to klang ma klang clip mana pol ke 11 baji ajo 17 October jilo por ngi ko solo mijan ke do ini chilang lang pulo klang kone clean bro mane batai cap ne batai ko ba ke chilang lo ahok pen ta clear lo ma puya hai oh my god oh ili maksining di ini tu problem mane di confirm kalima kalang madi do mane ala score card bang ke nang clear ta nang klang oh setame mane khali ekta difference to po de clear lo pote qualified for po bang klang po aprang ke qualified for pote not qualified po setok po acha mane tuning ne first attempt hot ge husut bang ge not qualified po si dog acha manon bang ta qualified for po ke thailong no tame kalang ne kali ne puni mane men ke bisas une dal hai aya kalang mo chihok na apian ke batai ko am bag lang pakalo ahok lo pu long lo hame husut ke ni po ange megjang elo apian ke ni pai bang TV lang bom oh ama husut si ni pai than lo ni net ung la solo ka than ne apa ni net un elo pu kalang ma apa ke suka nang di congratulations bosan lah ya kan lan mang ki undun chillo pu isi ma ane isiang den gelata ki long pot ekta mane ning ta mane kang sam chirong dolo it's very tough di so mo ki undun gelam so gele hala te bangkon la exam la so karbing long la bang ki ne chini dum ne po hala tum la di upload long se do ka ping del hai bang ke ane non ge mama lo ke pas ke karbi ang mong ben ke pinsu domawe koma ni kachini yang teng ke bang hini si ni thek don lo inut bang ke rensing han se pumyo aku inut bang Dennis Strong ha la bang latum bani khan bang ke un puchini aku la so kaprek ke un tuman ke chini don da la angke di nang le ja noi si kemang pon nang li kemang punang ko ate madi nang li ke Charlie ya hut pensi nang li ko ke sar tanang than lo professor le man vek tu pu halo so kemang deng beni sia a stage ke nang li lo pulo de live along up down obviously dolo di arule brilliant student ang bong busitame ta laso ang bong koma fansi nang li live along credit ping tu koma si nang li phanang charge up don velo kisung ge boy long kai ta nang guide don benching lok jipi pong bong punoi poi pai tom family ang bong punoi mama fansi nang li ning klong ben churu pon nason ge ni pai ni potum dan dolo ako ni jer pitum dan dolo ni Guwahati ka Charlie jer pitum nonan ta tum ben ni close bond dolang amen en tung ma amen ding ong po bo amunit dang do jipi tum
ni jerpi inut aren pi bang ya ni ker kain tipi tu oh hala aprang seperti itu no aprang em hala jogot sing ti oh lang sitame nang support dun ajar lang sitame Charlie ma apine long success ong tan na charong dun lo non thu ki unda ni pena bisi na sa ni na charong dun lo ni ki dun ko Masa lalu dom rap tum ke kadu dinga ni rong ani rong anu tinta rong sita pachu la foundation de ani ta nong ina pidun lo la net na ki undun ko oh acha oh malu te ni tu penang alam cinggi sitan padahal ki jutsi nang lihin pen jasa me risu jang atum nang tu mahawar sami penangan ovi mi tum drugs ke chupen chenglo alu su madung tan long ibu palang di abiri na ke mongala se khor tang ko pini di lagi chotap pen apor che phalang no amena ok phana che phalang no risu jang dung na video game tadi nasi non-nang lige bi hek bana first up to metric up to college na nang lige si percentage level mane si kantui as a student career jo kepen ke chali hin na lige so tena body pick na si student tu matha chali nahi pupo college do nahi pupo kitab jot log po hema po duty khatam di matha berbe em do berbe na si la hai dum hat nangin ben pila puji ni puang tung ke prang man ta isi quotation to bihe ko chali pen is mightier than sword program bihe ko pen da mane ni puaro nang dolo ya sitame knowledge lo tum hanan nge na pathur je ar le khai to bhanang thui ta ko an si tum ki ching ko an si knowledge ke do la samun si tum ta ching thun po thun non la smart tum students tum ta chali nanji ko me chali chot ke mu non la so teng ben ke pas tum chet ta hai mine sitame dak sistem pok ko la so ben nang song ge la tum thurun de suppose la so an so se ang song ke li phan an so se ke thegi chini phan nang ke chipa duk bai na ko ka chali hin na especially lagile ekdom first class te en me sitame isi mane ni yastame ni theg nangji yastame ni chini nangji ula so mane ka matha bange do nang ko la song ke do pensi kon na di ang apran da tum li un ko exactly jibik tingam lo nasi au le tum ki chali dun nai akenang sot ake malang le tum la so ki na jane si li tum khai aphan li tum khai ke papi hu ba khai non si tum ke chali dun log la bang teng ko song si pang ni pang non dun nai ma no ma dina kai ke apyong population na nang ba dong lo munit ke chan apor angke itu mak khai gereng nangji pulote itu ke education lo la pen itu anso se pa pranji pulote la backbone gela ke chali jo na se alang li itu mak ka be khai ban nong mi evan pithe la pen apia putum han hang pakla pithe rong ru ba phan ka hang pakla pithe pa alang li phan itu ka bimang live pa hin pen la pen alang litum terang hemano khum don hasami anso se rana ma hijme pa paduluna tang deli tum kami mau live kila ratu han kardom cipira labang saja yang tong konik kona kardom yang lang live pe nai de ke bang pot nang li phanta churei lo lasi ni dak ni li supi net ki un la so ko thak nang itum nang ko humri pot lasi ni li tum sitame ning charang lo atheke aprang pan sitame labang ge du he ili tum khai ke kacharli he na pakiti la so jeni panchi kacharli aside bang ge saksu sitame ili tum paprang chet nai kali pulote ili tum khai bang cheng korune program mente lasi som mopen citame la citan la also tho citame hoklo labang ge nilitum hithek the kiun e kacharli abar cycle long le landa choklo lasi nang tum phan nang ge thek anabang ge nitum mi thek thela nang pa thek ko pesa panchi lada kichenga ko ke dar kazan bidas sagal school long se nitum admission lo lasi nili sitame somarchi thondon po office jewan po lasan cha hot pen ge inthum dun tenge det pan wet par jabara reta dulo hosota anke tuition penele thondon ji sitame nili opor athe ham sor ge dipus ge chamdat po pam do berbe ama sa phini tum sing wai lo he
atheda do bom polote mo ko son pone kuthik thik tomon ke hinu doji mo ke isia porjong si lason nani school ki dam tuition gendam poman anin son sorti rapor ke jogo somartum stame do la sohon moge la an stame ni limatha moge hana ni tuition na manang dun pi joina la ba ka pheri thep pik ni liga pram kan tame la si apram pan sitame he ata kom ben penan nang do pikok na pangge ni liga la ek number la ka pheri la sohon mu bangge do amasi ni bangge hem nang bi be hem bi nang ni lo chingwai le nang nane do polote isupi kha Kristel son bidan kok na athe mo chilang thek thek hoklo mo chilang thek thek dat pa na phi putte apaya to bhasi mit ke bodna la so pasi ni lang thek thek ni ta ni thang duty do pase ghat thon kok na thon non pensi pu ang deng pensi pi ni bangge result nang wan pile he la si la bangge ni tum da nin charong lo la bangge theke tima isi alang non la ondelote ontoto alang future bangke dulu kali pulote ladak masih konat ke piloma ko untuk kali la sopen la si abange clear lo la si nang non si tame coaching endonra nang EPC tame tawon tha koson ne ki ungian ke lage chini dalu tame try nai manti di adata try pulote cipu the manti on ego marjong si try dat pulote lage nipo sandak thaksi ala ni lisupu bang se tame nona exam tame e chale par me pine de amani ligi pulu nang kisi pine de lo pidun bosan de nang ni unde se unde thai mini mati moning gen se pidun pa me pa itu la laban si labang mangke si bangke lala ya sameli tun pa prang de pete se kalbe wa khai akaprek paprang nai pete ka charli hiyong sili tum paprang pete paprang on e mante no na kai hoklo ni la pen hemin mangke ni li bang da prang ban da kamatha mi thang du ang lo so mal mangke tek chat nai lam si tame ni li bang kai da pu lam ke ki tek ke nang so la si nang arleng lam ta mi tek nang phas ke li tumar lam tek pa mi nang ko la pen ke itung da ke aja le punon to asaman bang sit ko asaman salam ta thek nang so pen ke hindi thek nang so pen ke english thek ni la son tho malai nang ji thek pa mi lo pute ka phere ka thera ka bang ke awelo hai ki thek the jai ne pan si non ma ge inin le han si ka mi adhe ka mang klem nam thek the da ma he de ke la lo ma nili mi thang ma se lai ke kai ta me do la so pa thak se so ma pang ge ni le kai sa me lam hormuk thek nang ti charli tu hoklo ni lam thek sel te ya la kam long sta mi tu paprangan thek po thegon po choklem thek po chodam thek po la le la di kela tu sar kan ne nam thesi sar ko nali ok tereng no kata jadi sami kalau lalu nompu hamsor kiceng aja dalam pamitan ruang thanau si nili ta son ta thang lo prang bun dai si ke matha ge do he somar ra thainai ko kan si thainai la kan nili gen ra education department si teacher ki claim sana tha si somar ta me a job putre punata job ki ong nai ke opportunity ki ong nai bang ke education department me don ma ke la to si education lai master degree dan dete pene biat pene taya nampo la pen education anak as a teacher tame ba kapret higher level la so professional bagala sono si mante ya ke matha do hai so teng si le so ma bahini do pisoi no aro so no la so so ba ke kibi kleng lo pen so so ba kibi la si kibi ba si tame bahani ta nong ke master degree tangan lah bahani ta ta alam ta la so exam kha ars jibor itu alam ta pressurized lo pier lo tame anda choki kelang ya sa ke ba la ni sonne mane pinsu tu dia sabo kesilen berda apa dimat la nili penceng lo salah pada si guide ki pibong lah
Anu mom lo. La siar yu kalau te alat dah ni sebagai jok mai bo ko si ni ke dulu. Oh. Coba palo sa nam tempat